A šta se to radi sa tom igrom? Pa ovdje imam, na primjer, porodicu i sad ta porodica živi u kući. Aha. Ja sređujem kuću, namještam, a njima mi namještam. Aha. To je neka interesantna igra. Jel voliš da igraš to? Do you like this game, boys? All right, okay. You can show Eva later your game as well. Okay. Ja gledala. Yeah, you can show her. It's called Super Mario Bros. Hey, I like ghosts. Well, ima i duhova u toj kući. Aha, ima i vampira. I lopova. Meni je jednom došao lopov. Pa više ne smijem da igram. I da sam se sabrala. Hey, I like ghosts. You have to change the figure. What kind of water is that? Aha, šta on radi? Pa vidiš, ide u bazen. Aha. I can't wait for the world to be. Nešto mi izlazi. Šta But I misliš? saw ghosts too. Aha. How do I change the figure into Petar i Lukas najviše vole duhove. You have to Znaš da se pojavio lopov. see where they Odmah je are. rekla da si instaliraj mi Sims 2, tu nema lopova, ne. Dobro, ideš kući. Sad je rekla, kaže, jedva sam se sabrala, kaže. Dobro, ideš da spavaš, gospođo. Sad ti ne ideš više na bazen, ti upali vatru. Onda... Oni na engleskom, kad je ostavim, čitaju sve brzo. Znaš, ti kladace, oni ne razumiju to. Ma znam. I'm talking to her that you understand everything and Yeah. you can read it. She She can't read. She can't read it. Bro, sad smo sve sredili, ako opet ne dođe lopov, pošto ova zaspa. Strašno je, Iva. To malo je spora igra za Lukasa. Lukas voli one akcijone. Yes, pa ne vredi, znaš. Uspavat će se čovjek. Treba ljaška. Moramo se posle svi zajedno slikati. Hoćemo, ova radi su.